dot mi ulanaw nu lapan ha DVC ni lunglom te in nan kut kanin tla in ha October ni ruktiang thong kan hlat kho mi krak chimlai Tualchung thong krak chimlai Malaysia a indot sang pakat chung in atlai anun nak aliam mi chim mi phun thantlang khwa mi mai sul hetel ruak chu thantlang peng okjung ni khochung lu nak nol am pek na lo cha a khwa hauka a ruak an vui tia thong kan thai mai sul hetel kum kul kum khachu satimba ni kul na kwa zan similam puret luk a Malaysia a nak indot kwa nak in atlai anun nak aliam October ni thumzan a mai sul hetel aruak chu Malaysia embassy zung min thu pek nak cha he yankong international airport am phakpi mai sul hetel chu Malaysia tumbaw ngai tun hani COVID-19 zot nak in athi mi asalo inchung in atlak cha a an nak aliam mi asi tia thaipi nak to mi asi tia kan thai mai sul hetel rock phor nak lai to rel tu u kapte ni thantlang khwalu nak a akan kham i tumbaw ngai tun ha chu thil sining tha te in kan chim ha asina in khochung lu nak nol akan pe lo i rock nan lu pi khawlo tia akan ti chuti asi a chun mai sul hetel rock chu khochung lu pi lo in kholeng lam in thlan a tha te in vui nak nol kan pe u tia kan nol na na in an du them them lo chawza lai tumbaw ngai tu ni JCB an hlan i kholeng a mai sul hetel rock chu an vui tia achim mai sul hetel arwak vui tu minung pali zong chawza lai tumbaw ngai tun hani quarantine an chan ha tia thong kan thai Chinram kul matupi penglai limpi khwa a kumsom riat in kumsom riat le kumnga kartar bob nak am pek na tia thong kan thai bob nak pek mi chu kumsom riat in kumsom riat le kumnga kartar pakhat a tangka chat thongsom thum bom ase i bob nak pek mi tar di lak minung hlai ni an si hi bob nak chu lai limpi khwa boile arian 20 hoin hani bob nak pek mi tar pol in a kal in bob nak am pek na lai limpi long a silo in chinram kul khwa dang dang jong a tar bob nak pek an si i bob nak pek mi chu ma le khwa chawza rian 20 hani tumbaw an lak tia kan thai Chinram kul flam peng kom tonjang peng chikha khwa in menglenga alhatnak tuam mi khote kom selbung khwa chu October ni thum thok in ro pisur ape cha a valai anmin valai amit na kyang kap a ummi pol chu tombaw ngai tu ni an thel tar hna tia thong kan thai October ni thum leo a selbung khwa mi pu dal khon ko injong valai min rong a atluwe na in minung a thlem mi an umlo selbung khwa chu ro pe zul in asuri cha a khwa mi an chin aphang i tinung dir hun asimi in pau chu an the i ahim na hun a chankar lak chung theltar an si harnak atong min ha chu mai that ren tun tun ha le khwa mi cheu khat ni in the le in thel am bom na tia kan thai Chinram kul khopi hakha a khotelai in ngandam lawrang a si in akal min ha chankar lak chung alak in kho nak ding hop center chu October ni khat in hon asang tia thong kan thai hop center angai tu pu chung huni chinmi chu se fak le har sa kan si alhai in khotelai hi an har sa deu ngandam lawrang a khotelai in khopi a tangka tampi di in si in a ankal chankar lak chung nak angai lo mi tampi an mim hai khap lo le har sa tuk in an ton mi hi ruatika lung anuam lo chu cha a mizo an rat pi mi le si in akal min ha nangam te le lung dai te in an kho nak ha hi in hi sak mi ase alak te in an lai te achim hop center chu tlakro in dot mi ase i pesonga pesom thum la peruk akaw mi in ase hi in a in kham peruk a i khun lenga cha ase hop center a i si in kal nak cha a tangka acham baw mi chu hop center ambulance moto ni alak in adon athla na lai tia kan thai Hakhale kan kokar lam a moto pakhat alet among tu anun nak aliam Hakhale kan kokar lam hakha in mengkule mengli tluk alhat nak a kan ko in arakai mi forlen moto pakhat chu October ninga a alet I among tu anun nak aliam tia thong kan thai hi moto ali nak hi among tu amit kut bu in arak mong cha a lampi a angu I horkwak pe somma tluk athu nak a atla hi asi atlami hi u nailin u asi I kumsomli asi insak nak ching aphor mi moto arang mi asi I zan similam pasha shong a hibantuk in chil achan hi asi hi moto alat mi hi hakha peng mai thajong lutlai u chen nun mong shoi nak in ambom chan na I moto among tu u nailin u chu alu le ake faknga in a khon cha a ale nak hun a anun nak aliam tia thong kan thai
Minda pang facility quarantine in minung panga an chhuat tar changha chingram kul minda pang a facility quarantine cha mi chung in minung panga chu khum er chan nel haili atlin chang cha a le an pum chung a zot nakshik an hu lo cha a october ninga a an chhuat tar changha tia thong kan thai minda pang facility quarantine a cha mi na hi minung zala pasha an si I ni hin tiang a covid 19 zot nakshik angai mi minung hai ko an si october ninga zong a minung kul la ko an ngandam nak chak ding in ramkom ngandam nak song a an ko chang tia thong kan thai Ramchung thong krak chimlai Myanmar Ramchung zara kap ni pota lakmi minung lenga chung ang hak cha pan hi an thi october ninga jinglai similam parhat luk a buti Thawpang pinsi kholeng a chu achang mi minung lenga chu chawzara kap ni pota an lakna similam pakhat luk aro nu a Myanmar Ramchung zara kap chu e shemtlai he an itong I ka dau nak achhuak pota lakmi chung a kumthang hak cha pakhat le kumlai khat hak cha pakhat an thi I upa pakhat thlem ha apu tia khwamin hani an chim chu kong he petlai in Myanmar Ram nu shin chawvaw kilvin nak phu direct tha u ong myo min ni Myanmar Ram hak cha kilvin nak upadi a hak cha pakhat chu ti anun nak mun a kaltar ral nak mun a kaltar shemnam phurtar te bantuk am fel a chun solphun lian atwa asi tia atel khatlai in chim a chun hak cha chawvaw bor asi Myanmar Ram a hak cha hum him nak atlum tukri tia chim Myanmar Ram chawza ral kaple e ka daw nak rong a rakhain ram kul le chinram kul plawa pang a khwami minung zaruk la somnga la pasri hlem ha ampu chang E minung zanhi la somko la pasri an thi chang tia RFA ni atel Myanmar Ram palak minung zanhi la somruk la pangani COVID-19 zot nak an ichhan I palak minung thonga la zali la COVID-19 zot nak an ngai lo zau chung nak mun a chia an si tia Myanmar Ram palak lutlai zung ni october ni ruk a athan Myanmar Ram palak chung in COVID-19 zot nak angai min ha chu yan kong ram than palak minung zala somruk la panga rakhain ram kul palak minung somsri la pathum sakai ram than palak minung lai ni nepiro palak minung pasha mun ram kul palak minung pathum eyawati ram than palak minung pani an si adang ram kul le ram than a chun COVID-19 zot nak a chhat mi palak an umlaw COVID-19 zot nak a chhat mi minung zanhi la somruk la panga chung a minung somruk la pli an dam chang E sin in chwatar an si chang COVID-19 zot nak rong a si in a umleo mi palak minung zanhi la pakhat an si COVID-19 zot nak a chhat mi palak he petlai na angai mi chung kharle 2022 minung thonga la zali la somruk la pakhat zong quarantine che an si tia DVB ni atel Ramleng thong krak chimlai COVID-19 zot nak a chhat mi an karti lau tia ro mi Russia ram chu october thla thok in COVID-19 zot nak a chhan thar mi an than cha a COVID-19 irunvin nak nol chwa mi an rang than alhai in Russia kopi Moscow khwa a COVID-19 irunvin nak nol chwa mi an rang october ninga ni khat chung a Russia ram COVID-19 zot nak a chhat mi minung thongsha la zret la somret la puret an si I minung za la leisri an thi chu cha a sha an khar chan jong a chan sau an tim Russia ram chawza ren tun tu then thum a then khachu lang chhoklo in a ren tun tar an si ni hin tiang Russia ram a COVID-19 zot nak a chhat mi minung noi khat la singkul la singhi lang an si chang I achi mi minung thongkul la thongkhat la zali la somshri la panga an si tia DVB ni atel DVC zau tu la ngai tu nan di lak chonga lunglom nak tampi kan ngai ara lai mi october ni riazanak ni tong than ten halai